Loi te ho paka Yesu Krista min na bonon sabay le salam kain bukin novin. Pathin lung se na donga changa na bonova nadam se diu kata sanin. Hat mo le sampumin kayong tunia na mawa hungding theyin ko umin. Dam na hisian na phai pe hoing pa paka Yesu Krista min theng kathang wai na hi. Loi te ho tunia isay dingo hi rapture appoint ta hi ta zein. Hisi rapture isay do na dingowa video ni masalanga chun tribulation rapture theory isay win rapture CHOM² a ngai dan za chom atlun ding phat ho isay win chubana rapture ki chai ten lapaka Yesu Krista second coming tahsan lo tin la kum sang lengam tahsan lo ho thu isay kinwin tunia hin iti ho zo se adinga apoimo pen inanga jingo chu rapture thu hi ta zein hi chi point chu nia se dingo hin chima sanga chun loile go le pai ten hing do chu ga sei leng ke ta san dan chu ke pi dan hi pre tribulation rapture theory a hi in tribulation masanga Krista rapture a mi thieng te hung pui ding ti chu ka ta san dan hin Millenium thua pre-tribulational, pre-millennium kiti. Paka Yesu Krista leise na ta sange ya hungding kum sangkhat dong chu sangkhat nge ten leise na David lal to na a Palestine gama khu kum sang mi theng te to vai hop ding hi ti hi ke ta sandan hi do na hin pe je over kan don but na hian lang itu pi wa ilut diu masangin Bible chang mun khat in simin katin titas bungni cha som le chang thum pathin du thing nga ju ti ve bon chawin titas bungni cha som le chang thuma pathin chule kinep na thanok ta chule pathin len chungnung le hu hingowa Jesu Krista lo pina hungkila dinga chu kat jinga i dingo hi kinep na kipa ta atin hisi kinep na kipa ta chu paka Jesu Krista hungki ding hi ahin amasa pena aphot chit na paka Jesu Krista hungki te ding hi video masalama hung loading hungdik tapoi ti sei ho iga anil na to ki gomin paka Jesu Krista hungki ding dan ise do na dingin Bible changa sim 11 Johan bung som le bung li chang ni chang li evena hi le paka Jesu Krista na sei zui te hi nga kema ka che ding tu te le nang ho ka hong pui ki ding na hi ve ka pa ina chen na in nom tam ta ome lo hui le ka hiling na hi ham ati hi a sei zui te a thamon na chun ka da la diu na hi pha chom chadinga hawang kong ki le ki ding hi ati phanin a sei zui te a thlaw mong devin te ti ta asana omen ichi thamon na a ko na chu sei zui te jom paka Jesu Krista dinga a hin naw martyr chan ge ya api theu hi ti ki che tain imovin hi paka Yesu Krista ama tain ka hong ki ding na hi ka hong pui ding na hi ve atin chubana Matthew bung som ni le bung li chang som ni le ko som thum le khana mi hem chapa thanei ta le lo pi chung nung ta ame ta me chunga ahung amu ding o he chule aman bantil te sumkon gin na sa ta to asol do ding chule ama hon van mong khat na pana van mong khat ge ya kol kim veli a kona a thlen chum te alon khom ding a hi thlen chum te lon khom kiti ei pau di ta hen tua rapture ti ai ga amano hi sap gama sap hom man hen a Bible a chun rapture thumal kiti di lo hi ya chun nang le kein tunia he thim thei pending chu rapture hi ji a chu rapture ti kam cheng iman ding o hi hilai Bible changa simna wa chun paka Yesu Krista sumkon gin nasata to avantil te asol do ding thu asen hichi hi video masalam anave ho chun he ding o hin tele video masa description a omin anave lo hon anave te ding in kan tim nomin hizilaya sumkon gin nunung penati asol cha polin korin thot khat na bung som le bunga chang som nga le ni langa hichi sumkon nung penati chu paka Yesu Krista sumkon gin nasata to avantil te sol do in tim
và nói lấy siết call kim li akpanin athen chom te cho pui khom ding a hi ti le hi chi rapture ami thieng te a hung pui to na ding ki se na di ta hi ji in a poi ti ho chun silai bible chang asim phat ki no nga hi aban avan mi te in zong paka yesu hung ki ding dan an se jovin hit chutia paka yesu krista vana la twa lai se juten avit jing lai wachun vana pana mini pon kang sil hong thonin amani chun se jui te kom je vo galili mi te ho I pidinga chunglam be jing na hi wem he che pakai jesu nang hon vana la to namu bang ta wa hi hung ki ding a hi amen he pakai su krista vana la to wa bang ta chu mei bola kona vana kona ami thieng te la dinga hung ki ding hi ti chu van til ten jong ahin confirm o hin Philippi bungthum chang som nia ei ho van gam mi te hi ve chule chu a ko na che hu hinga e hu hingowa paka Jesu Krista chu a hungding kinema nga jing hi ve ei ho van mi te hi ve van mi te ti chu sa paula ma chun citizen aten India citizen hi bang banga ei ho tu ahin pathin zalin van gam citizen inei ta ji oven he chi citizen hi naw gama chun paka Jesu Krista ihung pui ding chu nga a kinem ta la ya le si na hi veti thu Philippi mi te koma ana se e paka Jesu Krista in atho do zo chun Lhagawa ngai lu zon ko ma pat mostly ko la hong kila azong chun thupon bung som ni le bung ni chang som ni sima hi le ven ko hong wa ding hi tai ati he paka Jesu in Yeson Bible chang hiti lo wa jong simding tam ta jong le loite ho hiti ho a ko na iga se nom le iga phut che nom chu a hung ding tapoi a hi lo wa hi le ya miline long tapoi ti a ngai dan nei ho to bang lovin paka Jesu Krista thu imsim ho to sol cha hon a sei ho hi paka Jesu Krista hung kite ding hi ti confirm na imovin hi loite ho a topic hi ilut thu chanwa he sei nom ding lo sei ding kho ta hi je en ana skip lovin lang a phat ding thu a hin ga sei gi tele hem a phat hi mi tam tan ki henomen ain la bible in ti se yem Matthew bung som ni le bung li chang som thim le gum ve na hi le a hin pa tai lo wana wan til te jong chapa jong koi macha ani dan le ani khole ani dan ta chu a hepoi ani khole ani dan iti phana hong dingham ipini a hong dingham ipikuma hong dingham ti koi ma chan he lo he chun laya bible a imu ta ji hin hi jong le mi tam ta jun silai bible la ki sei jong hi ta san zo lovin sanga jako som ko le thum kuma danger point danger kum iti over iti za no chu mi tam tan ga gel do kil le chun chubana som ko le thum le le hello skum sang ni January tarikhat Millenium tarikhat hung hi dinga jong chu wa noya he computer boy ding thu sei to ai lo wala Krista hung ding sei to igamu wa no ri zenga paka Yesu hung ding hitai pathin gam hung tai ti a Kigot a anei ago ho zu a ananga jong tam ta uma hi police in ai lo wa le a gam vai pohon angai tu a boy pi khoma boy pi nga ya paka Jesu Krista nga a in chung sang ta building sang ta akal to wa anei ago zu a ti a chu nga ajong mi tama tam hi ho chu sei zo po ti ve ikinga anding pen chu koi man phat het po het o he po je hidinga chun mel chi na hamai lo wa le hungding ni to bang ding ham ti wang paka Yesu na sayem ya chun nova te phat lai ta bang hiding a hi nova te phat lai laiga asa a nova dam lai thil chan to bang ati le Sodom Gomorrah abang tai itiu hisi leise hi tabang pha chung hi teng le anevin adon ti khatin ti a leise chon set pun ding dan ase he hiti pung ho zo se hi subject khana se kham se hin ain la hiti hin ga khai khom le hen nova dam lai tabang Sodom Gomorrah khang lai tabanga chu mi hem chapa hung kile kit ding ni te anai teng le leise jong ding a he ti chu bible a kona sign ai lo wala hints ga het thei dola iga amu ahin still of injong zan laya mo puya hung pa tabanga chu
hung ding ahe ti ale koi ma cha ado loading koi ma cha warning api ma sa loading koi ma cha chu agau di esene ti a chu nangin ana hetan o hung ding phat ti a sei lo hil ding ahe hiti hi kiche ta jing aloi le gol tian I het diu ka de he chun thininung phat hi ta je em thu ki hil na za chom le them gau thil bol thei ta vision thu ta ka mu eti hong po ding a em namasanga mi thiong hin kai tho mai the hi zong le krista hong ding pha ni bible chun koi ma chan he po eti ji em a he dinga kiloma ki gela hong hi ai le na ta san lo ding hi iten le paka yesu kristan gucha banga ko hung ding ahi ti me thi bung som ni le bung li chang som li le ni a je teng le thupon bung som le bung gup chang som le nga ama ten gucha banga khong ding hi ti bo hi bible ai se pi he bana peter jong chun paka ni khol gucha banga hung ding ahi tin gucha chun iti phana agu ding koi man he lo bangwa he paka yesu iti phana ami te le si na ko na hung gu do ding ham ti hi koi achan he the lo dingo head ding jong go lo ding hi head ding go ta sang a chun paka yesu krista hung ding teng le it banga ko kanalam tu ding ham ti zo hi Kigot na ding kilom ta bible e hil zo chu hi tu loi le gol le paite a thun ding dan khat veya wa noi pumpia thungjeng ding ham ai lo ale mi tam ta chun ka thi teng le ke ding a rapture hi jeng ati ben hi banga mi mal thi ji a chu rapture hi jeng ding a hi le bible in krista ai ho puya hung ding ti ase lo ding hi mi a thi teng le Lhagao to ta sa ki khena Lhagao chi zo hi rapture to krista hung na ding zo hi he chun krista chu hung te ding a hin ai le hung teng le chun i ta banga hung ding ham bible Matthew bung som ni le bung li chang som li na iga asima ai le lova mi ni khat kila khat ki da ding teng le numei ni sum he ya chang goi khoma zong khat kila khat ki da ding chubana lupna ami ni lum khomong chu khat kila khat ki da ding na mi ni lupna lum khom chu khat kila te ding khat da la te ding tin a se hi loven he se je chu min chang suma chang asu ale atam zo chu jinga jingka chang su he jingka se na hi chubana zana lupna ati khon lup zan ase na hen yu tele lova na tong ati ko sun ase na hi wa noi le se na time zone ke bang pon hilanga ko thim le lama ko khuwa a hilama ko thim le hilama khuwa a hibang banga chu time ke ba aloji a chu mi abang khat dinga paka yesu hung ni chu muthim lai ta zana I mu lai hiding abang chu jingka na to lai hiding chang su lai jong hi mai the abang chu sun la ya louna to lai jong hi mai the ti na he e chun wa noi pum pi ai sila ko na iga he do nom chu wa noi pum pi ai khat via lung so ke ding a hi ti na he he chun alun ding dan thu a hin kol phe ni solama ahung phet do le ni hlum lam geya asalwa in mi him chapa hung kit jong chu da bang chu hiding a he ti Matthew bung som ni le li chang som ni le ge na hi lo hi he yung kolung phet le siken khat ka sunga lang khat lang kol mong lang ge jeng gang chel jeng hi bang banga chu mi him chapa hung jong chu khat langa luna le abon cha langa on khana na hlung ding khat veya hlung kim so ke ding kol phe banga chu mit phet ka lowa hlung ding tina a he eslai ta chu sol cha polin pakai chu hung ting le korin thoka da musom le bunga cha som nga le ni langa mit phet ka lowa hai khat ati he iga hai khat ka a iki khel ding hi ati he chu gana gangjeng ding ita ja pakai chun ai la to ding dan chu hlun ding dan chu hitabang chu bible la imu he ahi le paka yesu krista rapture ei ho puya hung ting le I tabang din muna nang le ke hi ei la to ding ham kiche ta jengin Thessalonica thot khat na bungli cha som le thum le som le sagi lang isima hi le sol cha polin rapture thun ding dan hitin asen paka chu van pi pui ogin to sumko ogin to van lai zo la hungkum thawin tin ama chun ama to ki thonin mi ai mu ho zo se lo Mithi Lhagao zo se chu hin pujin tin
tu tiang le Mithi Lhagao chu ama thana konin ta sa mon theya na ki tu na mun a chun mon thei lo Lhagao ta sa chun in kai thovin tin hi tiang le chun ama ho chu van lai zola pakai lam tu akal to ding hi chi lai ta tiang le chun nang le ke hing dama na ho cheng se jong chu mit phet ka lo wa su lam danga uma ibon chawa pakai lam tu a il ichi me bola la tu wai ding he ti so cha polin ai se chi thulung tha dinga Krista hong da ding rapture se na ki che pen ta hinte he chun hi se Bible cha nga ga amudung zo jo ba korin lama so cha polin a confirm kinin hi chi ka lei in pon se pon in se the he su serin zong le wana kona in khuna sa lo chun ka kisil thu ding hi ati he je ta sa hin khuna sa lo pathin wana kona hong Lhagao ta sa chu hin sil ding tin a hin hi chi tiang le chun mit phet ka lo wa su lam danga ding ati chu hi ta na he hi te le Mithi ho cheng si jong chu hilaya kona thana kona tho dingo ati em hislaya poina kan etnom kan be nom chu hi a hi le mi tam ta in Lhagao so cha iti jevin Lhagao so cha iga ha se na lam wa him hu hing na cham kim kiti hi ipi ham ti hechen lo dong hi akum na la hi le akilo ta hin hu hing na iga ti teng le total full salvation iti teng le lunggel le Lhagao le se na hi lovin ta sa jong hu hing chan na ase hi hi achun mi in pakajin Calvary cross a ai hu hing tai hu hing na ai to pe tai ti chu kaga ta asana le hi jenge tin hi ti sol kitilai ta keima kitilai ta hin ka ta asana ye hinge Krista hu hing pu ka ta asane ai la ka ta asa jongin bolding ane hi chi pham ti sol cha bolin tuya sop thinga umin ati hin Kolosa bungi changsom khai be nai le he chun hi che a chun baptisma a chun ama to phuma umin ta asanen sop thing na hilovin ati he ta ne sop thing na hilo te le hebrai bung som changsom ni le kha lang isim ki na hi le I ta sao chu tui thinga su sil thinga umin ati he chun kata asane gati jenga hilovin paka in hu hing na crossa ato chu keiman kaga zok nga hi che that na chu Krista that na chu che that na jong hi thupi le ta sei the hin patheni phatir topic chu maung agil zoi sei ding hin tu ni a ding hin Krista in ta asa that na asim chu keima jong ta asa that na ka chan thin ding a chu hi chi kaga ta asan chu apha e ta asan chu abul pat na ding a hin kaga ta asan ji a chu hlatna azo ting le ka chan the na dinga ka thil bol ding chu Krista thi na a chu ke yong ka thi nga ya he Krista thi na chu e hlatna hi ji a chun Krista thi limbanga ke yong ka thi lo wa hi le ta asa hlatna chu ka chan the lo lunggela wang ka ta asane lunggel ta asan na lampa chu akipat na ding mong jong a hi ai la abana ta asa hlat na dinga chun Krista thi na kadinga hlat na hong pe na thi na chu keiman ka ki zo pi nga hi chu Bible in e hil da no hi hu hin na cham kim he hu hin na ti ale chasonika bunga chang som ni thum vet ki na hi le pakai hung ni khoteng le chun ti le rapture pakai e hole dinga hung ni teng le chun na lunggelu le thieng hen ati lo pi na ta asan naw le bo ju thieng hen ati lo na ta asaw jong thieng hen ati he o teng le na lung thimu na soul kitilai sa power soul soul kitilai ta so athi na nga jin na Lhagao jong athi na nga je ati na la hi he jong Lhagao ta sa lung thim abon cha thing selin hen ti ai le I pum pi wa hi Krista hu hing na a chu dinga pathinin hlat na na hu hing na na cross a cham ki ma ai na pi o hi he jong zop dan cham kim lo kha hi le chun aping soul hi the hi ta asagama ping sol thei banga chun Lhagao gama so cha nagama jong ping sol thei hi paka Yesu Krista hongding dan hongteng le itabanga ila ding ham ti iga seita vin aban ga cha leo hen paka Yesu Krista hongteng le koi ho hi rapture he apui to ding ham ti hi gun ta ngai tu ngai che ta hi a Yesu mi tam ta in ho bung zo si a hin
aphachi a hlen do ding hi ti ngai dan ne hi ecumenical mindset hi chi ho bung ho zo si a hai khat ti a hlen ding hi ti ngai tu na a ko na chun nang zong in tuin ga just na ti kan sei to ke thona hin na lung gela ki langal chu mo ho wang wan ngam kai pu ti ne ni ngal jeng hi na hi bang banga chu mi zong in nang chu wan ngam kai lo dinga na koi mai the rapture pang lo dinga na koi mai the izenam jo i pidinga hung ping ham ti a hele ho bung tam wal jeng ta amina aminong tam waleng ta amin za chom her kha lo to ho bung mun ki puta ya ho bung amina ki tuita amin azat chom banga asunga pathin mi hu hingna iseidan ho jong za chom che efesia je semaile bung li langa chu pakai khat tahsan khat Lhagao khat ati pakai khat tahsan khat Lhagao khat baptisma chan khat ati imazo se khat ati ai wanga ila wa ve na hele pathin chu khat a hi ti tho ai wanga khat na chun thum ma umi ti ngai dan jong ni kop tho pathin mu da nong ki chi longal pan ta abangin ni ai mu got ha bangin thuma mu got ki uma unitarian ki ti ho jun ni a hi ti trinitarian ho jun thum a hi ai wanga pathin chung chang thu a thum ki ti hi mathematical a thum ki ti pa to hun ki banga gel lo di hi o mathematics nga to thum chu 1 2 3 hin 1 plus 1 plus 1 hin pathin lama I say ding 1 plus 1 1 plus 1 chu i go ma hi le thum hi lovin 1 hi ati chu tabanga chu a hil chet go no ai wanga bible chun pathin khat a hi ti chu amu te le boi ki tho ya chun trinity lo ham ti jong hi topic nga sei kham se hin pathin pha ti i bolding ko hi ten he chun jiti lo wa jong hu hing na thui ga se ya hi le na heng ko ma na khu a chun ho bung sagi ham ge tham ve ta som nong mai the ve ta hu hing na ki seidan ki bang lo che baptisma seidan ki bang lo che pathin ta san dan chu toy ga sei ta chu tu banga ki bang lo che ta ya ale hiti ho zo se zo ho bung in ga sim ta le hen ho bung a hi jong te le hen pakai chun hiti ho a ko na khat so zan do di ham a pha cha cha chuti ya le tunin nang ga ki dong te min na ko ma ho in na kai lo na pa azun kai ding in member in ga ki ji lu ga ta nop di ham ipidinga na nop lo hilaya na kai na pa na ta asan manga chu hilanga kai ho na kai na ta asan ai apathin thu a ki nga ta sanga a banner le amin le ki kai hoina a chon da na ki nga tambe se pha na wa he pathin thu ki banglo ta ki se hi wanga wangam kai ding chi a ki gela he ai le paka ye sun koi pe ni la ta den ho bung zo si a hi a phacha cha tendinga krista hong lo de kristan a tending ho le ala ding a ten chum te ti ho chu ama thisan zala Calvary Cross tuile thisan po do manga ama ta asa ko na hung ping do ata asa ho bungi krista ta asa tiu chu Lhagawa ta asa ho bung chu hi chi ho bung chu hi ho bung itiale a banner amin organization min lam ka sei hi poi mu thailowa Lhagao gama pathin ho bung krista grep zung to kizok mat so ke na Lhagao ho bung ka sei na hi chu krista ta sa ki hi na Lhagao wa hi na chu hi ho bung chu apolanga ki landan jeng se limited na igel ji ji wa hi pathin thu mi naga se ya hi le koi ho bung ha ki tingala ho bung chi idei lo lam hi ale I pi se yong ne ki ngai ta lo ai wa nga chu koi ha ma chu ya te e ho bung to hong ki to kha ale I pi se ne ki ta san ki je a bible to ki tu ham ki to ki don talo e group ma ko na se ya chu ki pom ki je he chu hi mi tam ta chi khil naw a banner le amin le ai pham khana holding hi lovin a pathin thu ta a ko na Lhagao chu a ko na I hol wa hi le so cha na chu hi ti ho a banner ho le organization min ho lo ti he chet diu kanu hi
he chun van noi hoi lai mun zong leng America zong le hilanga America pa to hilanga ke zong leng ta san khat baptai chan khat pathin khat lagau khat hi ale hi chi ta san na pa za la chu mu theilo gama lagau gama chu Krista ta sa hi na chu hlinga hi 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 Krista ta sa chu Adam ai mu na ana a ko na gu pathinin ala evi asem manga chu Krista zong Calvary cross athi na athi nunga thi san to tui hung long do manga ho bung hung ping pa bo chu hi chi ho bung bo chu Krista nga ya chu ho bung ti he hi chun amin lam ka sei poi ka sei hi Lhagao thu ka sei hi koi chu diam koi di lam ti wan chu nangin Bible na kewa na cha chinga hi chun tu ni a hin pakai hung tieng le koi ham apui ding ti ise a ho bung ho apui ding hi ji chun a mo ding ho apui ding hi ji chun ho bung chu Krista mo hi ti Bible amun tam ta ate ka thuang ki mo hi hia chu amowa ata asa te ki zo ta san ho zo se chu pang ding ain la hi ta san ho la jong chu mi tam ta san na anatu de jing lowa hi le Dalhah ding na lai hi hilai point ga sei ben ding a chun koi hile pakai 80 chan chu van ga ma lu loading a hi chin ko ten le chun hung win tin pakai na mina thila ka no do in mina chu ka borin hung ti ding o hi silaya pakai jin anol ho tele ka he phapo ve hinna banga thil lien ta na bolu kamina thil na bolu hi zong le ka he phapo ve ati ding ho hi Hindu hilo Muslim hilo milim ho hilo Bible ki choi ho ding hi chu ti hi a hi le e hon tua iwa ve theu chu Bible Matthew bung som le thuma kon hin hilahi ga sei khom ta lew hen Matthew bung som le thuma chun chang ta chang hlem pakai sun thule ma sei he chun lova hung ke do in a the pan mu chi ta aga the wangin azingin ei mut ka in mu chi hlem hung ke do tai ti ki muin ai la so te bo do ding cho phalpon at khom ni ting hung nai teng le a thlem ho se ke la khom ma san tin me ya ki go wa min tin atta chu ki sem khom ding hi ti kho he chu anoi lang isim su ki nal ain hil chet na ma pakai sa hil chet jong pi ki kho mu je the pa chu mi him cha pa hi in lo chu van noi hi ati kho pathin lengam thu ta hung the in a hi la mel ma pan mu chi di lo hung the hezun ai mut ka vinati le edi za masanga Bible ki complete nita edi za masanga Bible ki complete nung sanga koi machan Bible a khel thei ta alo ding pathin hai khumita ahi wanga edi za hung ke chaya sei juite se athi uwa ai mut nu wa ti taute Bible kam chenga chan chu teng le paka Jesu ama ta azong athi zowa ho bung khana chun ipiti tam edi za thum ho ak chun rom lengam sarkar na noya ko na chun milim ho na ngai dan philosophy milim ho ngai na Babylon religion keti Babylon sa khu na chu Christian theng ta jenga chun hung ki be ta chun hung ki be a ko na Christian so ideology tam ta hung po na hi chi a ko na zu Trinity jong hung po hi ti kiche ta mo hi he che Trinity ideology chu hi cha Babylon thugu a ko na hong ki pan Babylon thugu ati hi gil ta jeng hi ye silai Bible thugu ti lampang wang chu video chu ma subject chu mai seding koi ta ti le chiwa ko na chun mel ma pa chun chiphalo hung the tan ale edi za chana ho bung dang mo mong ping lo chu edi za zowa sol cha ho hung thi zowa ko na chum leise na a Christian amina pung tul jeng ho bung nong pung jenga a ho inong pung jenga a hi wanga ilai se chu ata ato a hlem ta chu hoi chu hlem mi za hoi chu ta hetam ivet na ai le ki hen thei ta lo ai wanga aga hong ki hen ding hi chi he khen thei na dinga chun apoi mo pe na Bible manga ko na hi ho bung hi ijat ngai ta chu koi ho bung hi jong le
amin tha hung po di jong le I just na ding chu Bible hi a Bible to kitu amin abol nge ya hi le hi chi abol te chu amin ipi hi jong le amin umlo hi jong le hi cha chu chop lut di jing hi chu hi pathin thu ta hol dan chu amin idei zia asunga ki bol dan di ta hi le la amin zia van ngam kainer pon tin van ngam ni ko teng le chun hobung za chum dinga banner na ki koya flag ana ki koya nang hobung hilama na hobung ma 80 di hilowa hizia chun loite ho wa noya hin chang ta chang hlema ume a thlem ho hi bodo jing thei poi a thlem bodo nalama ata se thei hi ji in he chun ningnung hi ta ji a him hi ti ho dat khen thim theina chu pakai thu a ko na bo hi azo te le pathen pha asa a hi le ho bung to Israel ti yong isei dingo teng le Trinity dan ho jong hi Bible a ko na hil chet nga hin pathinin pha asa idamwa hi le subject da nga I bolding koi tina ban ga chal telem koi ho ham ala lo ding chu ti taute Bible a mo pui golwa thu imuin Mithi musom ni le bung ni cha som la khat som tu ve na hi le leng khat hin golwa agongin ya chun ko tam ta loi le gol ane yen koi ma cha hong ta po ve chom lamin a hi lai pa an ne ding an nei lo pha na chun a so te sol do im lam le na to khopam dunga mi gan thei chago ga chom khom tan atin angin pui khom tan ai le hol sunga in sunga mi adim phanin lengpa chun amal jin ho chu aga ve le tan ai le ala owa chun mo pui golwa ki von lo khat amu ta chu ka zo nang ep tia golwa avon ki von lowa na hong ham ati he pan chun so te chu manin lang thimla khun polang aga pai do un ka le hagil ding a hi ale Krista avon chu ep hitan tem Galatia mi te henga sol cha pol le khathot bungthum chang som ni le sagi be na hi le koi hi le Krista anala uwa Krista baptai chang si chun Krista chu na ki vono hitai amen ite Krista ki von ding ham mo pui gol wa na ka chen dinga chu ka che na ding gam chu Lhagao gam hin Lhagao ti le pathin na pathin chen na gam hin ai le kilanga ka che na dinga ka ticket ka poimo pen ka identity ji pi ham Krista ka ki von na che school ka idinga hele kai na ding school uniform ki a his school uniform ki a lowa chu mo che yeng the hilo he bang a chu van mi te hitawe van sidin hitawe Philippi mi te koma so sa pon se chu he chelama van mi te hilo naw chi pi ham le si na hi ta san lungela ta san lele chu ham hilo ita sa wa mu theilowa Lhagawa Krista ki von naw chu hi chu ham hi chu pi ham chon phat na pon kang Krista mina ki von naw nala ova Krista baptai chang se chun Krista na ki von tai ti hi ani na dingin alut lo ding ho chu nunga som thulem thu a ko na ki mu kho Mithi mu som ni le bunga mi nga ho chu aching theyuvin thau extra ki choyuvin mi nga nunga ho wan chun thau ki choi ta po ve zan lai hung hitan mo pui ding pa la hung ta lo hitia nga wa imu thu pum puma anga jing lai wa chun mi nga ho thau mei chu hung thitan ai le loi te ho thau nei pi wo te ke ho ding bo kan ki choi ve e chon ma ala dinga acho dinga ga chi ka ovin mo pui pa hung tan ai le mi nga ho chu alut ta win golwa na chun ko ra kha ta win aga ki cho ho hung ta wang win ko koi ma chan hon ta poi ati pakai Yesu Krista hung ding ni adinga ki god na hisilaya thau ati hi Bible abun tam ta thau hi Lhagao thing bit sa nei ai le tunia question len ta chu Krista hung ni tenga dinga ni ki god na chun Lhagao na chan ta em thasunika bunga cha som ni thumi ga sa ya chun ta sa Lhagao lung thim thing sen hen atile I Lhagao chu chon si ji a pathin to ki job na natana anamang hi ta je chum pathin Lhagao thing chana ko na chu su hing ki nga ya ki job ki nga ya chun koi hi le Krista Lhagao nei lo chu Krista hi poi ti so cha po de ale nang in Krista Lhagao nei ta I ti na nei ham le liberal hon asaywa hi le Krista ka ga ata asana chu Lhagao ka chan jing hi tai
atuma lagao ga chan angai ta poiti ki taw chu liberal ta zenga bible ga ave ti mai ti ve bible a paka yesu krista leisi ada ha zowa ama ta san ho hung pin dan ho ga ave le zo hi lo na pentecost ni ama sape na sei zui te ko ma lagao thunga ale sei zui te ta san lo ham ta san lo hi lo kum thum thum paka yesu krista nunga zui diu ale ta san jin zo tu pham ap hin lo ji a chu lhagao pentecost ni a chu sei zui ho cheng se to mi za som ni ho hi nga chu hung hlunga hi hetilo bunget ga ave la uma abana ki che ta jengin gentle ta san masapen bible imu thurung tha Cornelius te in sung sol cha ho na to bung som si ma ale bible chun mi chon pha ati chu mi chon pha mi ki phal taw jing jeng hi ako ma van ti lo hung ki la hi van til chun Simon Peter ko dinga asol a story chen ya chom chang ga sei le he hi banga van til long a hi nga hung ki la the kho ma pathin ging mi chu pathin ging ta ta hi nang le ke ko min van til ki la le van chu jang pena so cha na ka chang tai ti jeng hi ai wanga Cornelius ko ma chu hu hing na thu chu van til na sei lo pi chu van til kamu in tu ni wang ke le kan sung mi te hu hing ka chan diu tai o atiu ti lo pi chu hu hing na sei dinga van til pathin mo pu na pi lo pi bible a mo pu chu pakai chun chevin nam tin henga ki pan tu pa ga il thang levin meti mu som ni le ge na le van tu ni do se ke ma ai ki petan ji chu nang ho chevin thu ka pe na hi ve ata asana baptai chang so chan tin ata asan lo thim lo chang ding ahi chule ata asan chu apa cha chule lhagao thengmin achun baptize ga bolun ati khu hi chu khu so cha na thupi azom dinga chu hu hing na azom lo dinga hu hing lo hi je he pakai su krista ama tan tuile lhaga peng tha lo chu ati tuia pen tha chu baptisma ha lhagawa pen tha chu la lhagao chan di ti na hi ai la Cornelius tes ga ve ki te mai ti ve van ti lamu nu sanga hu hing na chang eti lo ai wa hu hing na thupi hu hing na sol cha chu kon ato ham pakai sei ji ho chun ya chun Peter hunga a inung run pha na chu pathian thu sei chu Krista thu sei chu ale anga ya Cornelius ni sung mi teng lhagao chang taw pau het lo lo tho ven ti chu hi pha na chun Peterin ama ho ei ho banga Judate banga Pentecost nia Judate banga lhagao achan ta wa hi le baptai achan lo na ding wa koi ham tui kham the umati chu amen he jun ka sopi tunia ka sei nom chu lhagao na chan ta em mo pui na che hon nunga somong chu mi nga chun thau nei ta lo chu he chun pakai hung ni te nga dinga poi mo chu lhagao ai hu hing na dinga paka Yesu Kristan tuya le lhagawa na pen lo le ati chu lhagawa na pen ta em liberal ta zinga pathin tu anop nop na laya lhagaw tu a sei nop na lai ta tu a sei jeng ho sei banga hi ta san hi bible atabon ki sun lo pi chu ama hom sei le Krista ka ta asana chu lhagaw ka chan ta achula ati hi chu mi tam ta tu na nangjong nakinga an hi khale nakinga ahil de is bible la lhagaw chan hi sei ding tam ta me lhagao chan poi mo hi he chun koi le Krista lhagao nei lo chu Krista hi poi ole loite ho leise na da la ding te hi itabangin ta divem bible chun Krista mo puya hung teng le chun leise ni ki chai jeng lo di hi leise na lai ding te le Daniel hapta hung ki panding hi ai wangin leise na lhagao ta lo ding hi pipihem chu lhagao be a Pentecost ni masanga mi te history sim ji ho hilai phat banga chu lhagawin koi ma apol ta lo ding pha chung hlung ki ding hi hi chun che jing pe entin Daniel hapta ki panin tin Daniel hapta sung se si apakai wan lai zola ami theng te henga ami theng te to golwa mo pui golwa anei dingo tele chu mo pui golwa ega atiu he thutan na yong hiding hin ai la ta san te chunga thutan na hi tu bang lo long thutan hidem ti chu a jo ten le mun danga ise ki din koi dem
he je kum sagi sungol wa bol chai teng leo chun lei se na mi thieng te to hung kum ki no vin tem he chilai ta chu second coming Zakaria bung som le bung li chang li a chuni kho te le chun le pakai akeng phang te ni a chun Jerusalem khopi a khopi maya ni solama olive thlang hin chot ke ading a hi ati kho he olive thlang in chot ke ding Jerusalem khopi ni solama olive thlang a chong kum ding a hi second coming he second coming to rapture hi confuse lo di boy lo di rapture hi chu sapa win ga ki seile coming for the saint na ami thieng te dinga hung wana kona ami thieng te leisi na ho ama ho dinga hung o ai wanga hilama olive thlang hin chut ke a kum sang wap denga hung ting le second coming chu ami te to hung hita chu ama sa chu dinga hung hiya tu as ami te to hung hita he ami thieng te to hung kumuwa hita kum sang bai hop ding hi ti chu bible ko na ega amut mutheyovin chu bana leisi na ding ho thu a chun tin azo naga sim telehem thu pon bung som le bung sagi ive na hi le no ti zo nu ki muta chu je no ti zo nu chu takhat put chana Daniel hapta ko na no ti zo ahung pang jeng ding ti na sei lo hi o ilai he khir khaw ti ve he je no ti zo ho bung chawai ho bung thlem chu he je no ti zo nu ho bung chu edi za zowa edi za asol cha ho thi zowa patna ho bung chang thlem ki ti pa chu ta hi ata umlo ga avet dinga chang ai wang aga umlo ata umlo hi chu ta hi hi ti pa chu hung che pe che wa no ya hi len ta hi hausa sumle pa yong ane ya athil bol iza ka yong chu thina thing jing ai wanga pakai mit mu a chu agu keu sagu keu he chun chi ho bung che hil pa hi wa no ya ding hi min Lhagawa ko na pathin ho bung a holding chu tu phar him he cha Lhagaw ta lo ji a ho bung a pui to ta ji a chum ta sagama ga amu thei chu chi bo chu moi ta he chi ho bung thlem chu tha busna ki pat ding hi poi ga sei ki ning ka te pathin thu ta Krista a thi zo le tu tieng le asol cha te thi zo wa philosophy le se chi da thep na mang cha a ko na sa kho na Christian min putho ai wanga pathin Bible ta to ki tu utalowa chi ne hi chu he ho bung chi khil chu atop na teng le thupi tan na alu dinga hi ole loite ho rapture thu ai hi ho chu pathi na dinga ai ga se hian lang pathin henga taujing pumin Lhagaw chan lo bawan ngam lu the hi poi Krista hung teng le ta sa Lhagaw lung thim i to banga su thinga ding ham hu hina chamkim ka cross a ko na iti su thingna chamkim ka chan thingam ti lam zo ngai to puma pathin anabela pathin hinga na tawa an holding in paka yesu ni kan tim nomin si video bula pa top chani birji in kakipa in pakain pathin na bo hen lang het na pe hen lang ikimuto kit masang sewa dingin na bon chawin paka yesu krista minin chibai kain bo hi